4, 5, 6 en 60 segundos. O 4, 5 e o 6 fan referencia ao Zillow. O Zillow é como Zillow Green, o cantante, é un xogo chinés que trouxeron os chineses cando emigraron a Estados Unidos na última parte do século XIX, e basicamente se gana tirando 3 dados e sacando un 4, un 5 e un 6. Ou seja, que este disco xa é de rúa dende antes de empezar o disco. O Zillow é o típico xogo que ves que xogan nos videoclips aí nas aceras tirando 3 dados ao chan. Logo, este disco está producido por Bob Wild e True Break. É un discazo, o primeiro disco en solitario de Kool G Rap. Aí na portada, como podes ver, sai con Nas, que ten un tema con el, que é Fast Life. E bueno, Kool G Rap sempre foi un super rapper para min, super referencia. Leva dende os 80 facendo e sigue sonando super técnico, super fresco e como que non se queda atrás. Así que escoita este disco.